Hvala lepo, uvaženi sugrađani, predstavnici medija. Grad Leskovac od 2013. godine uspešno izrađuje i realizuje lokalni akcioni plan zapošljavanja. Od tada do danas ukupno izdvojeno 182 miliona dinara, angažovano je 1233 lica. Samo u toku prethodne 2020. godine s realizacijom mera javni radovi, stručna praksa za visokoškolce, obuhvatili smo 71 lice i izdvojili 16,4 miliona dinara. Današnja mera, odnosno četvrta mera u sklopu ovog plana je subvencija za samozapošljavanje. Namenjena je osobama koje su evidentirani na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, vode se kao nezaposlena lica i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Po ovoj meri 25 lica je dobilo subvenciju, odnosno odnose na sve vas prisutne, u pojedinačnom iznosu od 250.000 dinara, a ukupan iznos za 25 lica je 6.250.000 dinara. Metodom samozapošljavanja želimo da svima vama damo vetar u leđa, da započnete sopstveni biznis. Pre svega, vaši planovi su da dodeljenjem određenih sredstava otvorite advokatske kancelarije, frizerske, kozmetičke salone, automehaničarske radionice, da se bavite obradom metala, drveta i sve ono za šta ste školovani i dobili sertifikate da možete samostalno da radite. Raduje me što sa nama danas 25 naših sugrađana su naoružani preduzetničkim duhom, jednom dobrom energijom i odlučnošću. Prijavljivanjem za meru samozapošljavanje pokazali ste pre svega da ste spremni da pomognete sami sebi, da date doprinos društvu i da imate poverenja u grad u kome živite. Čestitam svima vama na dodeljenim sredstvima, želim vam uspešno pokretanje biznisa i stabilno poslovanje. Vama i vašim porodicama želim srećan badnji dan i predstojeće praznike, da ste živi, zdravi i da se vidimo i u narednoj godini sa dobrim vestima da je vaš biznis koji ste samostalno pokrenuli održiv i da ćete i u narednim godinama uspešno da poslujete i sarađujete. Hvala lepo. Molim gospodina Radomira Andrića da mi se odgovori. Izvolite. Dobar dan svima. Ja se zovem Radomir Andrić, imam 27 godina i po zanimanju sam advokat. Pre svega, želim da se u ime svih dobitnika subvencija zahvalim gradu Leskovcu što nam je isto omogućio. Ja ću sredstva dobijena subvencijom iskoristiti za opremanje moje advokatske kancelarije. Također, a imajući u vidu da sam od uvek želeo da živim i radim u Leskovcu, ova pomoć bit će od velikog značaja kako za početak mog poslovanja, tako i za ostvarenje tog cilja. Još jednom, u ime svih dobitnika subvencija i svih prisutnih, zahvalio bih se gradonačelniku dr. Goranu Cvetanoviću i gradu Leskovcu što nam je omogućeno da započnemo sa samostalnom delatnošću. Hvala. Molim Milicu Stanković da dođe i preuzme svoju govor. Ivan Stojanović. Milena Nikolić. Marijana Janković. Dragana Savić. Radomir Andrić. Dragan Ilić. Dušan Todorović. Dragan Tonić.
Dalibor Nikolić,